Misa mbolo vinakatalmaina luveviti ateroa kemenina turanga kena marama ke kemenina ngone mai nando wanola manyoviti kemenina vai tikitu na wasa Pasifika ka waka kina ve leudi matu vale so mana ve sai burbura ka koni ndo veito koni tukumai na bia liba ni vital no vinango na pama na viti na buko ni nonro vengara vito toka ai nongu nemai bodago came Malcolm Andrews Nisa mbulasia ia kena nonda ngone ni vengarabi vinango da sana vital no takakina na bimbi ni kena laveti na wakatanga ngende ni kawito kei era wakadidi business tiko nonda wonoa ena ngonango dona itawi lebu ni business lala io yana kena wakatoro takitagi na mbula wakailau ni ndona matintu se wonoa me wakana nonra wakataki na luni wonoa ena vei koro se wala kata na wonoa era wei tiku kina se local employment creation kena nonra ngaraba na luni wonoa na veka kede era nganreba mera wolia se ena tambara ni venkarabi era vina kata providing local goods and services kani vein business lalai era na sema tunga kina vein business lelebu kan dinangani na sang ni raw na business lelei mena waka mulmul mutanga na vein business lelebu ia sa ndona yusutu ni ndona ibatanga ngende ni mbula waka ilabu se critical layer to the overall economy era wait everything tukina ia nindara da tikuna kena sa viva ungeti tikuna nonda siama tikuna luwe viti na iwalamata ni ve voli ba kawito kei ande ndoma ka menda rongo talanga ndona luwe viti sa mai ngara viva bisini sartu bambalabu ena nonda banua ka wamina wali ni suleto na ngona me siama tiku bekenda na wata minango na pamana viti ke na ndomo ni kayonenu ena ngona binango Isambula vinaka na wekanda ni wakarorongo tiko maena kavenda indai. Owa ni vinaka tiko yani vikim ni ko ni vinaka ni roni soliveo indona ngauna me mai vosa ina ngauna ongo. Au ne dango api kursinga o maramani nodho nongo koro tavi mai nodho mai rewa au wakawatinga ikandabu. Owa ni vinaka taka ni roni soliveo indona ngauna me roni wakamadala teke ukina. Au didi baka tiko indona business, it's a family business. It's a family business. Ketondo wuli. We don't make anything. Ketondo wuli nga mai veira na marama, mai tondaku, mai kandavu, mai benga, mai vanualevu. Ketondo wuli mai veira na ni tui voli mai bulk. Voli mai nge mai tawa taki. Sange me label taki na neto label na dana na lapita na ya dango ela ko mai bekito ni kito nanu mandiendo na tamate sa toroti na ya dango na lapita because okenda and kau ni lapita people kito wangata na ya dango gani to trademark na footprints na mawe niaba kene bali bekito ni kito sara ni reilesu ena dona lako kito lako mai kina kito rei tele tiku ngai liu me kito lago rei tiku na ito lako sa kito bang na mata tiku kina kito bo bina kana ngau nongo ni roni solive kito indona ngau na me kito tukuna kina na veka embeleta ni to business kito boli taki honey kito boli taki virgin coconut oil kito boli taki noni juice kito boli taki tawai laya kena tawai turmeric kito buli taki mai viti, kito buli taki na vida na kemesi, kito buli taki na sona supermarkets, kito export talanga baglele me New Zealand, kito export baglele talanga i Korea. Au vitu kuna ni ko ni lewo na tamata mai viti rando na numa. Oh, you're exporting and you're big. No, it's not that. Exporting, wakanga nindalay supply wanandua. Veya u lewo na ngauna, ndaw binakatoko biyo mundo buli taki tunga mai vale because I get good value for what I'm doing. Bale tenyu kote ndona nungu yaya bale bolita ki be kundan sing sa kawina kemesi may MHCC. Kwa na binakatato ka melutu bagalele na nungu isaw ni yaya bate meron ngele batangareda ko kwa na nona boli. So for that reason too, I don't want to have an outlet in town. I don't need to be seen to be in town. I just work from home. I
na dhaka udhakava na ve kakethe udhakava tikungo au via bagare takakina ni levu na ngau na endo wuna utakatukuna matinitu for people to be empowered financially. Sanga baga bulivira na dhaka virgin coconut oil na susuoni. But then sindo na banu endo sono ngau endo nrenre na banu merlei bulubuli takikina. So I thought that is where I can come in. I close the gap there. They are already skillful at what they're doing. Waya mo bibo sa kinga bate keira me kau mai boli te me be au bulk au mai tau tabataka alai boli te kisara. Au bitu kun talanga bikemni na le na kakedi ubanga taka sindona ka import te mai. Na kakedi ubanga taka chungo u swasta ngai biti. Au buli nga mai be ira na nonda ratuena be korkoro. So for me the principle of Lapita is it's sharing wealth to other people out there, especially people that are related to me. Sharing wealth to them. Aundo tukunitiku ni vida na levuna ngauna ibiti na isongo mantanga uredi tikungo na vevoli bagai teuke ko eta tingo. Go en na platform around in dona watapata en daroni daga batakina menda bolia mai esonaka da mai tawana me rerebinaka dangai bakauta dangai bolitaka me non dei voli ni songo ya indua ngana tatandra utandra tukino yau eu sinikilana dava non raio ira bletongo indua na business eu bakasamataka. The business of consolidation is a business that will thrive people, that thrive the nation. They'll keep doing what they're doing. They don't have to come to Suva. Nayangona, Senandalo, Senaika, they keep doing what they're doing. Sama tuanga davu kau mai Suva. Takabatingana tete. Non rambiumbi mena koro merla mai Suva, mermai sanga, mermai bolita kai Suva. Obong boto ni lebu nang ni release tele na koro sa waretel ni dona kaibo. O ira merada nga may bolita ki Suva. Waka nanguna enda tour may kine boli bira. Sa soli sarang bir non relabo. Exchange nga soli nga may nakaike. Oya endo na principal o umbulakin na lamanitin katul na ba kinanugudi ba ng business. Sa tao nga ilingan ko na boli sa tao tel nga ilingan na nailabo. O kaya kau tamay. We need to value these people because for me, my suppliers make or break my business. E nanongu business talaga ya o rani reida ni keba kai senga ni do supply take o nangu business ya namate. So beau me vida to kono supply ni hani. Me vida to kono supply ni virgin coconut oil. Nanongu no ni ndo nga nanongu supply. And I know she has the capability to supply me when I need it. Whether I need 6,000 bottles or 10,000 bottles, they have the capability to give it to me. Iyo. Au baka sama taka chungo endo na business menda kina ba lebu. Au redeti ko na lebu rawa tiko na tete rangai do sauda taki, rangai complain taka ni sauda. Au redetu ni au do baka sama takira. Baleta ngo endo na rai endo don me rai chiku kina na nondambulo kenda na itoke. Senga chiku nindu taura na matangali kabango me di baka. O baka sama takir chiku mata na boli teki jinja may biti. Na kena boli teki me na jinja may boli beira na 90 cents do na kg. Ni ungai reda na be shelf ratu me Australia. Ungai reda na be matangali I kai mbuli mai wana jinja kau mai biti. Sandona kanu kundololoma. Dona kanu kundololoma baleti ni ubaka samta kaisa. The poor farmers in Fiji have to bring everything to the processor in Fiji. Me mai vaka ngai ba kau mai virto na goro tu ngai mai bang berna shelf and it's costing like 28 Australian dollars for a bottle. And when I look back at 90 Fijian cents per kg, sa lako nga kina na loloma beyaw. Ya endo na ka ubaka samataka roni dakaba endo na isongo. Nondo to isongo. Keba ka menda daka bata. Kuni endo na ilabo, menda roni do bolia na iboli. Da may process tak da bakauta, whether it's angona, or ndalo, or ginger, or whatever, fish.
Lai wir na ngoli chiko mer ngoli chiko nga. Woli mai beira na woli. Kenta tonda tu mai zaka tik kenta to ike. We have a lot of people. We have 2 or 3 people that are part of this, that are food safety people. They are HACCP qualified people. These are people that we need to use to make sure that we do this. And we need to have the money to start doing this. Na boka pangataki ni nakanda roni pangataki na platform na bata-bata ndo sachu kinongo. Libu na kabina ka roni rao kina. Iyo menda na vetal no ataka, me lau rai na kena ilabo. So ena lagu tiko na nungu po binibina ka be rao na turanga ngo aku ila toro. Watake amin yo matawalu. Na baka binibina ka libu ikem rao na turanga na kena baka samata kina kango. Go indo na kando baka samata katuna nungu bubale na nungu bisinisi na doa na ngau na balabo. Baka samata kina itota. Gwendo na ka baka samata ko kange mayali na lo mani ruan en pakisauti. New sarre na platform go baka samata ka isa. This would be a great opportunity for Fiji to stand up, look at its Fijian farmers, and find a way to help them, and bring them on par to where other people are sitting. Era singa tu nindo so mi bakan tunduno irna nandando tete. And on a camera reach in a platform go. So I'm thankful to Mr. Toro. I'm thankful to Mr. Matawalu for thinking, activating, and facilitating this platform. Weekend na itoke. Pinakapagalibo kami nina chikumay tondaku kay Viti. Kami nina boli-boli chikumay. Aw sarre din sa chikumay na boli-boli. Kwe boli no na stovu, kwe boli ndalo boli kaka na sala drop take sarve raw ng gasye. Wait tua kana wait te vina. Dapat binibina kataka ni roni banga taki na platform go na ngona ya. Balata na platform go e pakarete ki meki na lebu na business ni toke e rabuni tu. One thing too, obia pakareta kan balata ni lebu na tamate da kabo chunga na se na ka tutu bata kita ngana karta ka. Rabul tikin talo kede. Dalon roka. Maybe merabaka sama takang beka me divi. Me tawa, me frozen. Get to the next level. Innovate what you're doing. Innovate what you're doing. Doon ka uuli da nungu uuli tu may Indonesia na nungu rei da na kena totoka na non ramakete. E singa ninduan nandalo e se tabioka ka may menduka tumetuki na soso. E saba baka binaka. Gay tuwani baka mataw. Go endo tel na uli indo doon me kauda kikina wirna nandang business. Taking our business to the next level. Balete indo na kango na mata. Na mata e rei da tiko na kame uli. E baka tulewa tiko ko na mona. Ni sa rei da may mandanga ni ure ni bangondo na tabioka ni sinay tuki na soso sa andambi tumay ke boli teki mandanga na $10. Oy udata na tour. Balete ndo na tamani baka soso baka itame raw na leda ka bana nung kusanga mo dhibita na tabioka ya. But kila na wuli me daka beira na daw na nonda daw ni business. Just to innovate what they're doing and take them to the next level of their business. Doon na kaureze ni libo na business ya viviti kongo era oda. Na oda me kuni na oda me kuni kena isongoni na ilabo. Ni sa reze tiko vida no business ni sa viviti ko sa ndona business ya bako veiko. To bole mo lose bagalilai. Reza manda if you can survive without that business. Ngona kena ya na baka baka Britania na diversification. We diversify if we feel that some of the product lines that we are handling kaya baka buna bekenda na wada. Kaya baka buna bekenda na wada ngai sinisule bekenda dana ilabo binaka. Kabuta kalaivi. Maybe it's meant for somebody else, it's not meant for you. Eruana ka na margin me binaka me konyo oda. But na baka business sinroni da maimbada da gai vivi baka na business. Business me toso chunga baka binaka me da ka kuni bala. Na nongu itatau nga beira na da business. Find your niche. Oh, sinasar mendanga ni kilao na baka bitini niche. Lebu na competition ni vivo leda katungo. Na competition is good. Competition makes business viable. O iko nga morreda that
You have your competitive edge over other competitors that are there. But I think some of them have disappeared long time ago. You have to value what you're doing. You don't have to undercharge your product because there's a lot of competition and you're driving people to your products because you think by reducing the price it'll bring customers to you. Okay, customers are important equation to our business. But eranambula na customers or you hardly made anything. Onangay baka sa matakiko isa. Iyo na survival, nambata na business go, it's the survival of the fittest. Dona ka uray da na isongo go na lebu ni kaya vaki na sa ndondono me dhaka kina na wuli. Na wuli na sinron dalang da bebango me dali wuli dira kede. Na wuli is done individually. A one-on-one. But iko sinron yo le wuli da tu na leo bunga and dona ka. There are things that you can teach while everybody is sitting. But there are so many things that's pertinent to each individual business that you need to sit with them and talk it over. And secondly, you can't do it sitting in your office. You have to go to their place of operation. Baleta, dona kambimbingo, na bubale retiko keiko. They can make or break your business. They need to understand the value of your business. Oira mera bukeiko na no muzizi baka na no business. Dakabe sona ka onda da kaboi ko mera ni solibi ko nga mo dakabo tiki na business. Rala ko mai ramai tuku na ya orto na lubengo ndo suleverto. 2 hours every week you have to do something about the business. You fill bottles, you wash, you label, you deliver, take orders, find new customers, all these little things that I ask my children to do. So na dona kaya o binakata nga mo wasebe kenda ninga sa vivi baka tiko ng business mera tiko bata kenda wirna nonda mat leoni bubale mera tombale tiko bata kenda da beto rilinga baka bubale ana nonda vivi baka ng business ya nga na nungu tukutuko bia wasebe kenda na kabenda indai mekalonga tatiko na platform go bele buna be kadedere mena yavakina dona ka o wuli da no gule wuli entrepreneurship my Indonesia. Professor, entrepreneurs are the closest to God. Entrepreneurs and business people, these are two different people. Oirana business people, most of them need money to run their business or to start their business. Entrepreneurs, they turn trash into gold. Nogum business ati ka buena duanga na buakete hani. Donan rauli masanga wulu nan dola na kena isaw. From there, I have been traveling for 13 years. I'm able to do what I have to do comfortably. I've built my house. I have investments. So, go and do na ka mendana yalo matua taka non de didi baka na business. Da kuni kodon, dangai baka malua, take small baby steps. Kanda elebu there's a lot of space for you to share with other people. Ni maniti ko na baka rongo umay do tuk nga nungu sa lelay na kamendenda isabaya na kinalibu. Pinakabalibu. Walking, I think
Ia nda baka numi talitiko na totoke na to vengaravi na toke ni tekesi mai rewa ke na lasa main rekena. Na vale bu ap kursinga na be bolongo di tikumai den do maka tonang kena marama me da sarongo dir to sar na boni nondo to itokani ara to da bolongo di kenda tiko e na bu ni ben business so orto sangarabu tikumai na nondo banua. Ni sambula bina kana turanga kena marama the robo kena ngone leo ka kini gibe kem ni rangone. Na lube piti ka ni sa poiti utiko e Aotearoa New Zealand ka kini gibe kem ni mena ve tenu anu na wasa Pacific mbau kini gina be seurora ka ni ndo sema ka borongo tu mai na ngona waru te ngona pana maviti e na ngona ni ndomo ni kai anu. O bina tiko gibe ne mai budango ke Malcolm Andrews karaundo vingara bitiku ani na station ni totoka ngo. Na dhangu mesa ke masi ka udhabutu mene sano kandavu. Au sa dhengu na dhaka ka usa mengarabo politiko na teiniasi na ndo na tikiningele tulso gile maneka kero abulia bo biotini na vendelana e Pacificaba. Dona bosa ya tauta na turanga tala samba le ratu sela la sukune va kutongo. Ena senga ni lenga na ito kei ke senga na wekana. Ia ena lenga nga na ito kei ke senga na kena. Ke bakainta tiba ka nangele ka kana mena were sanga indina kena nonda muria na vosa ni bola tambo ina votike burua walu. E sanga itena were ko choba. E senga ni taravale na nonda kalu. E atena were mbalete ni kilao choba na kakana mero na mbula kina na bunda keira na nonro kawa sa ikenda ongo. Uwambuti ni atu voso ya sambo matata vinaka. Ndula tikina umai reida ni lenga politiko ni baka menda sa sara tala ni tauki ena titei. Ya ba kalunga tataga na kaluna nonda bonua ka sulia bekenda na ngele menonda. Ka menda te baka ni rawa kina na mbula me bakana kane ni nonda bubale kena volitaki me sutavi kina na vei ngada soba bubale. Sandina ni mai yado tiko na riba mbitaki ni mate na corona. Kama mbasi ka kina na nuku saraba na nui ngawa ni vunga na itaukei ena kena kainaki ni sana senga na kakana. Na kakana ndo na tiki nonda mbule na visinga. Ia na raunga na kakana kewa kainda teba ka ngele ka ukati tume nonda kobu waka toka matangali sena e wusa. Ina rau na mbula weekenda na itaukei kenda ngarava na ngele kena ya umbula katiko kina. Sado dunu menda tena kenda kakana mbaleta kebaka enda kita kongo. Ena wali li teki kina nonda kania na kakana kabaga weni matitaki. Ia enda na kanianga na kakana embula ndua. Na kenda kakana nrau ena kena be matangali kena kakana ndina. Bau kina na sasaulu ni nonda mbara be kena udhiwai. E waru taka nonda kalo me rawa kina na mbula be kenda. Ni teina kenda, enda rau ni lewea kina na vei tauwi ni vei mate so, e rabaka towa tatiko na tamata, e na vei se urabura. Ni teina kenda kakana mbasika kina na tiko sautu, ni teina kenda kakana, enda na mbula mbalabu kina me waka e rabaka dhoro nondanga se liu. Ia ni teina kenda kakana, enda mbula vinaka kina, ni teina kenda kakana, enda senga ni warra vitaka nonda mbula vera na tani. Ni teina kenda kakana, enda na tiko sautu, tiko nga veitali na lunga, sena veita kami na ve mate so, maleta ninda sa kita ka tiko na veka e a wakadora toma do choba e burabura. Ia meutinia. E mai mbasi ka nan rabu singa na nonda ponua, baleta ni sa takaliani na mbula mama kutu karakilete taniki na nondangasi kanda sa tombo itobo menda sa vevolitaka na kenda kakana. Ni mbula binakasakana nonda na dhangu sako semi kumba utawa meo maisangani da konrove o sa wasambali dikimni juga na nabe turangambale marambal nonda bunua antu na kere nga ke meme mbau usu tuani ngoi babalangi wambimbi Australia ke New Zealand. Kita bau pamamas tu weekend na kor menda titi volevo. So bang na biya bosa surua mena kere go tu ni kim do titi na mai ti asa tu go sesenga. O ka sana ngase posto ni go se klasi wala sa do titi tu.
matele varo e tō tite me New South, me velo suva. Na tite no ta tō ni toki, non roba na nonra. E nda singi bulangi kina. Ya tandua na ka na rono ndolu tini katolu, o le ni viti ndo na company ke tole webu kataga ne ke na tara na ndo na processing plant go rindeumba. E nonra bata lago na ndau ni vika tuku ni narani na ba ko tame na kaka nei balangi me process tagi mai kia. Kanira rawa na bagi sau cha mai songin na company go. E songo saranga ni sa senga sala na kakana me rani ba ko tanga me rani ba ko mai ba balangi. Ena vida sa kana ngona sa te o ambito na Facebook o kere kina ke bar sambau o te yang ngona mandanga o ira sona vi matalut tale so abi o kenda lutu giri mandambau te kakarandina kenda lutu giri kenda lutu ikabitu iya na vida na bagi sa te ngande ni vite ole kinda dala ni so saranga vi kenda na italtala ngasin lutu ni lutu giri kenda lutu kabitu sa kena choka sar te ngani te yang ngona sa law sa lei mai uira meratea na kakanandina ko mera indambula kina mai na kor kena mai bako mai balangi au sa kanin doa bata kena sona ba tutu itu guni no kena itu kena enda kaunta mata budisa enda sa kanin daw daga bako kowa siang au las ta kena tutu ya sa no to mai dolo isu ba ori bo namba babayai sa wani na batubula ba ya do wiko tu ne kina dala sa dara sa nga ba kan dua ba ngai bodina chaina na kena sa indo vugi ragi binaka di kina na jinja na kabaya nagira ni bango esa nga sini na ke China sa ke India na vugi tu ka rambuno tu kia kanta sa ngani toki ban bale vuvuru mi kanta tu na kokoni daka sa kiri kina endara ni daka mer boy labu na tani ibai men daka me nda boy labu kanta kanta tu no rotu nang kasi mai menomu ko nanganga kina food security ni non dakor ni kau langat sa tigo tagangga ron tigo nang onongo men tako sabara ng batin wengo me ba bunwa bole minakan na lay so todo kina ni kau langat tigo ndo walibo ni bole minakan na veo kanini warong tigo na PMN network viti ke Auckland na dango taito tamaleka au ngone ni anuda serua au asusungi mai na korobot seke sawara kiraki maira. Dono ngono wa liuta kana Telkom Fiji na kena CEO au lai daga talngai Papua New Guinea bana ambaki au lai Chief Operating Officer na Telkom PNG. Oti usa dingu mai au mai di wakatu no nongo consulting Tambaleka Associates Limited au ndo Betumberi ina vivi sotaki ni kamban lilivu kwa sa randa usianga ni didi binakatu wana change management and organization transformation. Au mai didi waktu walilai na Ngaunavu Investment Company Limited au aviso takatalanga na kena di wakito mesangai me rani binaka me wakatumbi lawakina na kawai toke. Na nungu italanga nungu lesumai au mai te vai na viu au te wasang nondol na vai na viu o ti mani te ko sa tatara tatoma na mbagi lembula e sa vande o tasa ngona te vindo na vungongo ke roto na lubengo au sanga indo undo si makiro to te ngoi au e na ngonongo vevu ke vali usara te kona ne tondo Vitumberi au wambi mita berato na bimbini vuli ka wakatalanga kina merat na utupana kanaka mera bahador mendo tona isau me konira datunga wa Italia orto da kabatuga nangone klani to marota ti ona buana nangonongo orto sa te ko bebu katal timai ve ya umbati ni sa mai de un taltunga ni bukuni sa mai tarai to sa na nambula wa ngase na ngonongo nongo iba salga ve kena ito ke mena ve nanu de velomani ke ni balambal la kautuna tiko mena ve ronrodi da kuni va de inretro non da mua a me vango na kaure de nindangan ravali na to ke na ngoniko endo le buru ni lavo merani bangata ki me startup capital me daga ta ki kina na ia usa tura weekend ke wanda la kona bangi rabina kata maindo na katulum bea ka se 25%
menda ambutani senga tuni lawa ke wakati unduro nanda bangi enda toyo butaga ni da vivu ke ngakina ko yana ni roro ni da vitor linga takina naka me va ke mnina ti kumai walang na ngongo ke wakai rawan muni wandi ta muni vivu ke mai viti muni bulia na tavio nandalo na vundi na niu na vika taleso salva kabutuna nando senga tuna kena market me bulikina ke wani toyo ta mai keri muni import export again ke muni bulia ke na vika waya ando na vivu ke totoka era ni mo da toyo to kena mendatos ina to telasana da kuni bagalele na buli na vivi sa casa na ngoniko en sana tosonga ia menda tango maki ken tokenda tango maginangele da taka o tinda ngai vangataka na kilatu weekend menda vino numikina au kilatu na ngoniko sana loya erando sulia wale tuana nondra vingaravi mera tikina naka era langa kina sana itoke ni sarawati uti saranga isomi me kambia kana do daga sana claim na kawa sana vivu ke waya na buke kenta sarawali ko ngando to nongo dau na kabini ko au no itagani na rani vivu ke tobe kenta kede ni mo de to ia au tordal tuna ngoni binango me u wangole tonu ku babinaka en buku ni wata ni vitalanoa en beulibaliba na pamana viti na buku ni namro be ngarabi mangosa kai nongu ne mai budango ke Malcolm Andrews o bina talanga wale ber na nongu itokani se na lubi viti era semoti mai na ndo tungona ni vitalonongo na ndomo ni kayenenu o mimibe api kursinga taito tambaleka semi kumbautawa ke mesa ke masi sana mai tintal tinga kina nanda programa binango ya kabini singeni kuwa ya ndo tongana ni to vitetonaki se ba masu ya ke nda tomana tiungana nda webuke me bakanga me bare takati orto turanke na marama na programa binango na nda sole baki menda toskilu baka biokani nda bere reidi nda betumbere bere na mulmulumu rasa sanga ni didi menanga nonda bisnis o mbote ni sani bete tingati kuna nondongo ni bengarabi ni ndongo me muri sana talabe ke ndona baka tengende binaka na ituba ke ni baka didi bisnis ni kawito ke yan nondo bonua ya me bakanga rotondo tukuna na nongo ranreu mai nandonga na boha ke serua oya na yalonga me chun dono domo ni kai yanu yana bata ni bengarabi na pamana viti ni sate mode tolomanda Kana utongu mai loma Osenga nikila Ndua tani tale kondo mona Osenga nitatau mandanga Seno mulenga moba katusa Na no mumbiti au E adondina vakadhalaka Sa au tangi ngane numa Melesu tale mai konga wuna Me mato mani tale Nandaru vekilai isambuna Yaloka ni matamu e kamidha Nano muitovo almosita Manongu wani ndivo takatu Na vaka isa Oiawe Sangai mosindina Na nomo beauty yao Yala karua lokuda Nanumi ira nawe kandaru Nonra onga membaleti ke endaru Samai seva mbuna Nindua tani tale na lomamu Isa au tangi ni nanuma Milesu tale mai
mato mani tale non daru vekilai isambuna Yaloka ni matamu e camisa Nano muitovo wa mosita Mainongu wani ndivo takatu Na vaka isa isa